جمالت آفتابی هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوب تر باد. همای زلف شاهین شهپرت را، دل شاهان عالم زیر پر باد. کسی کو بسته زلفت نباشد، چو زلفت در خم و زیر و زبر باد. دلی که عاشق رویت نباشد، همیشه غرقه در خون جگر باد. بتا چون غم زد ناوک فشاند، دل مجروحی من پیشش سپر باد. مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعت حسن دیگر باد. بجان مشتاق روی توست حافظ، تو را بر حال مشتاقان نظر باد. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷои аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷои дуюмро ишғол мекунад, соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷои сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед, ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 0290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.